NRM hoy President Museveni hoy. Bamwe mu bantu abari kuhagira more asimwe bamushabira kugaruka kwesimba hwatine kibina cyona umukaruru kabona kari kwija kuterwa ko kubanza umwaka oguru kwija kandi tukurabira umuri chairman wa NRM National Chairman His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ngu atamutambi kono amureke aija yesimbe ho mukaruru kabona eke2026 Uganda ebi bitwirembe baho akuba no muntu witu tukareba ijo vice president Furagan bagibuzabuza ya yija yayesimba kandi yamwa appointinga yaba vice president echo kubanza mama Janet obwajja bugamba abacara katwereza hacareje bire yatandikire gukora enkoko nobuzibe zitakakanyire abo kuba hacarejo twenditeka mama kuri agenya nkore azagabire gatakakanyire abacara baca babire yatandika kugabira kwenkoko enkoko nubwezibire zatandika kukura kugira ngo zitera amahuri bagatwara umuhacare abakazi twena tutunjemo haruho abatura bari kugira ngo more abira bahwerire umukubasya program za government bona ndibakimanya na Uganda yone nekimanya wakaruka NRM hine myanya eyikagize mimivuyo especially nko Rwampara cyo bari batwizira aha ngutushabe honare mora simwe agarike ahwere abanyarwampara ayongire kubateka amahanda so nanye nishajya icyaho nari mora simwe garwo mbara ndabona mukazo bene potesho ubwasa kutwara abanyarwampara tukashemererwa grants z'amashomero twazibwine ubunyagaseke twajibwine ngo primary twajibwine city schools tuzine engundo zishazirwe itwe mwene tutura mangu twagira twabanka abandi umuganda bahereze kwesimba kwayanire ntebe zitari zimwe na zimwe mu district ya Kamwenge bashabwe kutaza umukuronda karuru batakikirezibwe polling station yari kugera hotarira ho karuru so ni sekono na karura kabona nabwo nikabasa ubwiza kugira nshonga abo bateza bakaruru bo bamwe tubafurukire ibine hibagire abantu kandi abantu bakamwenge na munonga bakunda NRM kandi banahandi wahatende candidate yijurire kandi ibintu byagenda kurungi nje misarize kwesimba no kwenda ngo nhebiteka teko by'abantu mu cyaro mbere to mu Kansas district kandi ibindi ha district mbigaru mu cyaro Erizobo kwehandikisa kwataho mu izoba rya kabiri kandi abarwenda kwesimba hantebe zitari zimwe na zimwe batandikire kwehenenga kwihanya umwabazyo Ninyenda ngwegomborera yitu naye egire ebiza standard na kaganda makombora wa ntwenda ngwegomborera yitu jombeke nagizire mukago namanyene nabandi namara kwehandikisa officially na munonga okuza kuronda karuru nakushagwa kukikiri igomborora musana cyo kumibira mukaga gusa kumibira katunagu Magezi George William urukure byo bururu mu district ya Kamwenge atshoboriro kwentebekana sezi zemerire reforms urwo mu office yitu bashatu babiri bazigarwire ture muri pressume mikono yabo abo kwa ni betenge mikono 50 kuruga hakiri umusabu counties community za Kamwenge so binji abo babiri turi kubashizuma twabaheza erizoba mikono yabo tukarango niyo tuza kuba nominating erizoba yarema no mukasheshe turuho bikorwa katanu nibwo nomination zirahendere konkani twenda ngo eshahedi noreba ka government kaleta programs zayo kandi eshahedi ko mukoma katadiye bani tureba hine bintu bimwe ebitakayikirire kandi bitkwetaga ngo bihikirire yes nitusima in areas ezabantu bafunire sente zituzabacyara aba PDM batandikire kugoboramo hine bicweka ebyayikiramo amayizi kandi bindi bikayikiramo Gasha kwa Susan Charles na Anthony Twine